Talking dong dan tapi. Hi, good morning apa dia sabai piwe hakaneka. New vlog chunga kaba menta kasih nama apa menta la sai la lai saus nge ngam te bro ngala stom jor ha set sarandang set saka khamot kala ka khle la long kumban thai na hi taka saka kyu jing shet menta kam nom la sha shuraya kataka jempang kabadan hanga jamenta ngamot lai shatesha dispensary kaba danang ne marjan snong jung nga hap lai sa kaba kilometer re nang ne ta ngamnong kalir ngam ya bedak zat ta tiba tiba ka ya ta longan sim drip kuto sklok dan dapat nang sa sim ki dawai ai sa tes nam ai ta kana skamba kanum don re kano ka jingja no ta ya sebenarnya EP kato kana kisin ki jong kam menta kasi ta ngala kingkle yang sekdo saden sa kato kada minit no tu yinga pila ban so per ka sur janga khandiat ka kamlong deep khandiat ta la arlais ngi menta ngas so stomat tre ha kato ka we pat ka channel nga habi anya do nang te pat hado hane oh ta saka kiriat saka cendong sim dan bok bom daerah ke corona kalau apa kita speed bayar lagi poi untuk lain minit 2 minit oke ta nomor bah keempat ta don ke dokter ne ta ngan suap masuk ka suah ne sepang kadon tang 20 kilo hi tangan songkai swahang ne sepang ke ngan aila swaya kita ki kan thai ki bar met ta kita ki kan thai ki bala ki badon khondlong ma ta ap sa sepang ne takin dong dan tapi ama ba ki mot pan ta tas typhoid kena sebelah dan typhoid tak ketahu bagian patas kadang abrosol mendakan sa me stang kone sausan menere kadang mut pedang deka serius problem ketika jimpang juga tambah katu keslip juga kira nang ne nang tai nang re nang tai katu keslip nang tai ke sepen isya ka doktor re kuntula kana phokla ta kita sempat ka typhoid dan re ki ong bakami ra tang kapau tang kampau ra re kisu ai betan kitu ke dawai klanye tah tip sure la nom ta te labal ba ke daw bala tres tom palat ke doktor kaung ba dan sure ka bor kan kane kata ke jingklanya pokamet sumbek ya to lek kuno bata nado ada kala tre ada adalah teman rohat tre dan saya cek haden katokan yang berai kalau kuda dan akan tiap naik cok yang tiba kita kalau ne atau bah tu mulai ada saung tu saya dah macam ngalah saya keluar tiap shwa no